Gwele na idatu mweri wena na nintukwenya mbere ya mambura ya Mombasa mbere ya mambura ya twine sietu Festival Mombasa Edition mambura ya nende yathirete ya kibanganu ni Waru FM na yatongero ni kitharike ndwimbo dene ya Meru Kamanu Ntutu Mwari na kile mambura ya yadakithira kibwethika ntarigishile mweri wa 5 ithira wichumiria antere ukenda twithia twistemania na kwine sietu ukethira weti wa nyuma no tukubaruare kiri kiuri ketu ni mantu igyo tiandikithia mbokura bura bwitite na mbere ndene ya ntere mwanya nthigurune ya Kenya niko tukuria no tiandikithitie ya muringi kura no tiandikithitie ya muringi kura itana mbere kora na batu ngethira kithoma ntumiri cia kura twitana mbere na teto cietu yana tukudurandite kiri nteto cia wero thaithatu Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujua Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Bwana mukomeno gure ngambe ichokete nyinge muno na tukwenda gura tukirindiki ngambe nyinge muno itukwenda uquantify inyinge iguatea Areithi kumeneri mere ya CS Murukomen na Njuri Ncheke. Akaribadra kanithi kuru baire ibande na wengavana Mutuma akiuri akarimiro basiandikithie ya ringi kura. Antuarume chogori ukuma kiri mantrio shuka na kutheremia Anto Biongo. Twakuretere chunchikibile keronro mwanya urimi bobure Anko watone kilinte tochia weru thaithatu moneto mathithio ni runi Kajamba. Areithi tianiani barianite na miario ya kuro Banjuri Ncheke ya kiumekia te thirikari numbanite kiri kurwa na maitha no choke ng'ombe. Areithi ba barua miario ya mukaririeti Wanjuri Adriano Arroyaro tia uma kuluki barua kinyantumiria minister wo kari Kipchumba Murkomen ati ng'ombe nyingi ni choke to tia uma no ntune ng'ombe na muri nyanya ki choke to areithi ba nende ne bakwenda bunge ba Meru kiri ntuku mwanja kwithira bakiariria mantu ya John Thika na utariria Ithia baba kuma ndwana chetigani bonenie muthuro na kuria kwanirwa kunene igira bakuga ikwari rongo kwa minisa wo kali bwana inwe Kipchumba Murkomen amana mukaririgite wa Banjuri Ncheke Meru no Adriano Arroyaro wakuga ati ng'ombe ira chiyetu chiombete kuigichoka imbingi na ala bakuga bunu rongo butherite ng'ombe to tuchoke thituka imono bakiwi ng'ombe kana inyanya kichokete kuma kiri ng'ombe 15,000 ira bakuitie chiyetu kuma kiri ndwanda ino bwana mukomeno gure ngambe ichokete nyinge muno na tukwenda gura tukirindiki ngambe nyinge muno itukwenda uquantify inyinge iguatea no tungambira chiere ngambe ya na inyanya icho tukwenda gura mukomeni ngambe nyinge niko chiete utureketa ngambe nyinge kai kwa yeta njere woku utureketa ngambe nyinge kai kare okinya operation ni bwite ntuko 14 eri kavete ngambe ya na inyanya na ngambe ya tukwenda ngambe ngire 15 ikone otu tuteteka operation ira twasukumite yeya Mangada yote matunda tukona kirio. Tore arethi, twarigirite ng'ombe cietu ciachokua. Lakini mangada yote ng'ombe ciachokua. Twarigirite thirikari ya twa report nya operation burewita. Ote report ikwa yano. So kira tukona tureona just tu ni ogolokia ita. Ondienda kuria mukurumani atire. Rirara wa ng'ombe cietiani ciocokari. Ing'ambe ya na ichokete Arroyaro inkuromba akuru Banjuri Ncheke bamuyokeria atu unde mono Njuri nyatha twanjuri de mono Njuri inkuromba Njuri yemuyokeria atu no ntubokuwa ng'ambe ichokete ndiko me Arroyaro na jamani ng'ambe ichokete inkwenda kwira Arroyaro no tunwe chairman original Wanjuri Ncheke aire Ameru ng'ombe yarauwira ni chokete ni ireko nara gitani waku baku operation iro anenkarito ya ntugo 30 ria kube kuthira no thie ntukire muthigi kiombete kwa gichoka bakiromba thirikari kuongera ntugo inu kenda bakona gwa kwithira kwi ng'ombe kuongereka ire kaumba kuigichoka operation yetete na pace era etawa snail pace
operation yetete uu utibi to benefit ya bio kinya kithei tuonete ng'ombe 108 jo chere ja turombataru ke 108 out of 15,000 okay otala percentage ni to kumya kitheu ni a lot according to Murkomen. That is meaning non committal to kuromba to extend our operation na operation with the right place. Kagita wakarabanenkanireta mukana wa ntugo muwanja kiria bunge bonthe kuminombo kuma kaunti ya Meru utigirwa kuya Meru na banenkera Meru mwerekera nontu mwankira uthirikari tete yaniritia rithiamba nontu barithi na mbere na kuthetwo tugo na muthenya ndi uti untu bwi muthigi bukuruthwa kenda ndithi chao igachoka batu to nano na yuba Meru bonthe ubana nontu kithabu kora amekitete bukiabu kaongoza maandamano ya kuma embe mwicho mwanga weta imenti mwicho toko hata na tuithe to Meru ai no karuta akinya to thikira boture buithe to bwantu ko mwanja pero operation thira oye boture kithira ibuko ya tutethia Meru kana buko thabu kwenda Meru yora ki reporter na cha Weru kuma ntere chatiania mbetawa John Thiga. County Commissioner wa Tharaka Nithi Ndeberi Gitonga nithurite ati nkuluki ibande ngirinya ni bimami ubicine bieterete nebio county ne akere kaita ko kungura miaka 10 ya Huduma Center ya Chuka Itonga ri wanusu ibande bi nibirebe yukitu ndene Huduma Center ya Kiromba nebio kubiira kendo chendekithia kura kuluki Itonga nithurite ati antu ningiri 16 ake bethita ba chendekithia ringi kura Baberu. Nicola Chabari na ripoti. We are the face of public service delivery. Ikomenyekanite etayari kwina nkoroki ya ibande ngiri inya kaunti ya Tharaka Nithi birabita kwebikizuchwa aniene na ntere echachuka baraba yocheretia Huduma Center ya Chuka nkoroki ya ibande ngiri ichiere bitikwebikizuchwa Muhammad Tinambere gwalira kwithiritwe kwina wandikithia abo aringi kura baingi bakiuga batie na ibande na kinonto bataibandikithietie. Our target for this period was 26,000. So far, we've registered slightly over 16,000 voters, new voters, and we encouraging the people to move out there, register. We've come to realize that we're having the challenge of people not having IDs. Yet, we have over 4,000 IDs not corrected in the county. So encouraging people, the media, tell the people to register. It is the only way you can be able to exercise your right. We have more than 2,000 uncollected duplicate cards and 190 for NPR. So my appeal is to the members of the public, for those that had applied for IDs at our center, to come and collect. This will greatly assist in the enhanced voter registration exercise that is ongoing. Mama mamenyekanite gwalira Huduma Center ya Chuka yukongwira miaka 10 ya kuthinambe na kuleta utungata akube na antu uranu gwari mworoto wa thirikari wa kwanjiria center ino. We laud the milestones that we've been able to achieve from a very small center offering 12 services to a large center that is offering more than 28 services. This year we've been able to partner with the other agencies to offer services not only for national government but also for county government services and also for other ministries, departments and agencies. We are serving 300 to 350 customers per day. We are giving services still to the citizens, whereby we have a mashinani program. We take the services at the center to the citizens on the ground. We've been able to go to around 1 mashinani per month. To ensure that we reduce the backlog of visiting various offices when you need to get some of the services. Kumachuka Gemba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Kaitio na kuthirikari ya kaunti ya Meru watandirite na Weru FM 96.4 na Weru TV nibethithite na mbere ndiunga chiantere mwanya kaunti ino kurikania kari uchiandikithia kuyukia kura kaitiele kiume kimwa kimbere ya kurika ko wandikithia ku mwingi kubana mutuma na uretia Meru utumira kaita ka kuyukia kura. Brian Kimathi na ripoti. Itigerie ntuko inka ikiama kia ithurano na mwanka kia inga wandikithia bwa kura. Weru TV na Weru FM bagwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru ni baenderete na ntuko ya wejere ya kuriunga ntere mwanya ja kaunti ya Meru na kuririkania mwingi kuthukia kura. Na irua riandi na kuirua huku nene tu watanirite na Weru TV
na kinya gavana wetu wa Meru Mutuma Ntwethingia kuomba ni utethia gikundi gia kandi mashinani ukinyela the common mwananchi orate kumenya kana orate umbite ni ku register ya muringi kura kana orate umbite ni uchekerwa kethia aike register ya baraba kethira bakiringa kura 2027. Mubango jumbire kuthira jukireta gikeno kiri mwingi na ndwimbo kuma kiri aini benkuma Meru amwe na tangazaji ba Weru TV. Rwari ntuko yeyerera tombeta kwithira twina kampeni ya Niko Kadi na rato shumirite turi Weru TV na Weru FM twatarerete na thirikari ya Meru County na ntomirira twithirete twenio konto kunde kora tukinyite ni antu bashumeria na njira ya wingi bombe kwithira besha andikithasha taringi bakura na okya kwithira uwerire itara mbere uwe buruko ringa kura ikinye kiri IEBC offices kana kiri officials barabara ya kwena owe kumbe kwithira wishandikithia ta muringi okura no kya kwithira ora ringa kura ringi officials bauba koyokia kanya bakomba kukolereria maukune ya IEBC wethera kure kwiri ready for 2027. Ndio ngaije kithukia kanya te kubaririkania kende nkoroki kugwatira kiri gitumi kya mwingi kuthukia kura tariki 28 cha mweri yoyo ena niyo mwisho ywa kuregister ya muringi kura kana guchekerwa. Tafadhali ombei kuumira bwinthe antu betu ba Meru antu betu batigania nikenda bukaomba ni kwithirwa bukameki decision kana bukaomba form thirikari ya 2027 muno ya tigania kandi mashinani initiative ira twakarandire nthe turona itubati kwithira twene kundi kinene muno ya kuomba kwa masisha antu nikenda bomba koya kura nikenda antu babethi bomba koya kura baba tena kura bomba koya bangi bomba kwaliwa na gikundi gitu akiambiririe mbua twene gita twikwambiria nikenda antu betu bomba koya kura ku gikundi kin koirwo muno nende ntu kwatana na Weru nikenda tumba wita Meru yonthe turaritigania twita Meru nikenda gikundi kiomba kwithira gikiomba gomba wikia message antu bayukia kura na still nkobera muntu ratena kura nete ayukie ntuko nitigira inkai sana nete gituone nara kuna abara officers ba IEBC nikenda omba kona kithira ikwethira thiku nikenda mbo cio kura na mandu ageta boya sana. Ke reportela Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Uhinyela juma ya kiume kithiru ni antu ngiri 42 akibare bado chandikithia ya ringi kura Baberu county na Meru kuringana na tumiri ya IEBC nambe kuringana na nkiame ithurano na miankane nusu ya werero bobo kwandikithia antu ngiri 48 na inyanya Baberu Meru amona bu ni yore na ringi kura baba ingi Baberu Mount Kenya isi ati ni tharakanithi ngiri 16 na maana 5 embu ngiri 14 na Isiolo ngiri 7 kiri kura ngiri 80 cia ringi kura Baberu mitaratara amona bu ni yukitwo ni thirikari ya county no rabambiritie kuriunga ntere mwanya kenda kurikania kari utiandikithia Raymond Mwenda na riboti ya Roe Siasa. Kiama kia ithurano na mianga kia IEBC ikiatumirire ntuko 30 isiandikithia ya ringi kura iria kumenyeka ya mass voter registration iria yanjirire tariki 30 mweri muthiru naonde na kandi yakwa kuringa kura kinya kariba bore batati elelo nyuma ibakinyelelo i kampeni yani Niko Kadi na araba kiaria bawite barienda kurita utongoria buthuku no tiela antongorokia milioni 1 ibo siandike ya ringi kura Baberu kutokea advocate Niko Kadi initiative ira tula launch regoro. We are hoping itoko hope to collect 1.2 million voters. We are addressing for bad governance. Na initiative to take throughout our county nontoba kuimiza vijana na inyanto baraba kurobara bata manenjire kwithira bakiyuka kikandi. One reason ekwithira tukiimiza antu ikenda twithira twina power eku choose ekumenya no wakaithira tungavani in the coming election. Kuri tariki 9 mweri jo atongoria bantu kembe kuma kaunti ya Tharaka Nithi ibautirire kwira youth bange uciandikithia ya ringi kura. Vijana Tharaka Nithi wa register kama voters and especially because we also have a lot of young aspirants. These young aspirants, we want them also to have their own support base. Vijana wengine wakiwapigia kura. As long as you are Kenyan, wherever you are, whether you are on Mars, whether you are on the moon, wherever you are, the Constitution of Kenya still recognizes you as a Kenyan and you have the right to vote wherever you are, whether your fingers read well or they don't. The idea of biometrics to make sure that people who are old and work odd jobs and have their fingerprints erased by the jobs they do not vote.
Kuri tariki 17 mweri Jojo ena kiama kithurana mwaka kia ABC ikiaritire ntumiri konene ya Kenya milioni 1,370 na maana 930 ibasiandikithia aringi kura baberu kuma be kwanjiria kampeni tariki 30 mweri wa 3. Riboti unionanitie Ameru kwina aringi kura baberu 41 na maana 946 Tharaka-Nithi niyo ina 16 na maana ya 45 Embu niyo ina 14 na mwanja. Kuri ntuku ya oro Weru FM na Weru TV bawatanite na thirikari ya kaunti ya Meru baranjire ndiunga cia ntere mwanya cia Meru bakibauria kari witoria na kuyukia kura na ntomerera twembete kwithira twene orwari ni mwake anto bashumerie bomba kwithira bakiyukiria kandi kuringa kura na ntoka wiko kayukaku eune sauti yaku ni kwamba kwithira wetu maira kuhakikisha kuona utongeria bora wewe ngo kienda ta Mukenya kire county government na kinya kire national government na kintu kebata ntuko itiere inkai mno mbere Jumaine tariki 2 tafadhali shumerie ikinye kire ofisi cia IBC kana kire IBC officials barabara ya kwena arore bomba kwithira weshandikithia ta registered voter. Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Teto cia Weru. Bunge ya kaunti ya Embu nendekethetie kuromo ngwine kwa Minister Belle ba kaunti wa Miundari Mondiki Kinywa na wa ugima bwa mwiri Jamal Onyenje kenda bachunkuona na ntubo kuremwa ngwe na utumiri obisichio MCA Barbara na Jamal Onyenje kuromo ngwine na ntubo kureo chokanire sibitari Shara level 4 ira yatumire kwithira kwina maandamano ya manene ira yatira ntubele batete oturo Rita Mwaniki na kulikithia. Bunge ya kaunti ya Embu nevituketie ati minister wa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ino niwe Jamal Onyenje ambe arugamwe wira gwa kavinda niguo gwikwa uthuthuria. Ino ni vuve ya ruvonge rwa ugima wa mwiri gukorwa rugondererete wirari wao na varia thibitari nyingi thiini wa kaunti ya Embu itaravesa na utungata uria uvatie. This assembly resolves one, that the county executive committee member for health be required to step aside from office, fourthly, to allow for independent, impartial, and thorough investigations into the alleged gross violation of the Constitution and other relevant laws, specifically failure to implement the Embu County Health Services Act 2024. Ya wali wokuven ne thibitari ya Shara level 4 iria utungata uthiete nthi muno nginyagia ekari amwe na uyu mararikiriria kurungana kiumia kithiru. Mururungano uria anake airi marathirwe ni thigari na gukua vau makirwira kivoto kiao gia kugwata utungata mwega wa ugima wa mwiri. Mr. Speaker, the language that the government understands most in Kenya is that of protest. Is that of picketing. It is when they hear, because if you remember, even the boys and the people who are venting, who are giving grievances over the Ishara hospital, are the people who are treated in those hospitals, Mr. Speaker. Kina Mashanda being one of them. Guku ruvonge ruru rwa ugima wa mwiri rukiruta kwa mavetia ni undu wa utumiri mucoku wa mbia iria magairitwe ni mbunge. It is in history, this is the department that equip before completing. In our budget, Honorable Speaker, I will normally see money to equip a facility which is not complete. So a facility was equipped, the maternity was equipped, and the maternity is not complete. So with that kind of reasoning, Honorable Speaker, I think we have a problem, Honorable Speaker. Mwenari wake munini wa speaker niwe Ibrahim Swale akiuragia ngavana Mbarire gutigirira wamuri uyu ni wekika uria mavitukia gutari gutonye uteti wanakana kuorotana. And Honorable Speaker, I want to say clearly on record, if you pay bloggers, we are going to talk to the people of Embu County. We will not talk it here now. We will talk it outside there. We are doing a legislation law here. If you don't do it rightly, if the executive start paying bloggers, tarnishing the name of this house, Honorable Speaker, we are going to tell the public outside there. We are not going to do it here again. We are politicians, we know better. Thank you. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Werita katwana kanya kambirega kunoka tuichokera ndi ruono rochoka ndiria ndugu atiatika UDA na ODM.
Geisha Milk, chaguo letu, afya yetu. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Botwaja kairo bitego tutethia neke. Hai to kolega. Ng'ombe ciako itiraragire. Ngoko ciako itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Eyo, Mr. Kingwa the legend here. Ameru inibineta ndembo nyinge ja. Mumajere atwanywera jaro tano akuru jo tarindeko. Haikiri mugwanja bia marwa. Ira unante mugongo. Endo munyege tiendaga gwatatu ando munyege tiendaga gwatatu andi baba hare onkaneria ramira ebagere ichiko ni baba pirisi mwarimo wenda toerola para bendete kwina ndombo cia Kimeru turinganirwo eni Mombasa ntariki ijere showground tuine cietu kiatho kiki nene kile kiatho kina Meru na ara tukutane huko na Meru Jazz tuaimbie nyingi na nyingine zile mnasikianga za Kimeru. Rembo komata. We will root out the rot, those who traffic in corruption and death. Hey bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kulegonga na msara. Nitakugonga. Nitakulipua. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko thongo na magurija te kuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi ku thongo mwanka nthiguro yonde yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Bore kuti nkanja niyo nchuku ya Meru yabia korea kuma kiri mengau na mpempe cheru idororera ikuachie na nkano kisima na timau mboka na karate kipirichia na bingi bibingi kire chunchi kebile kira onoro mwanya urimi bubore mwandiki wetu Anteto Gakimutegi na lungirite mureithi wa makoyo ntere chetimau uraumbanite bonene kire urimi bubura baingi baichini urimi bakuntu kweriene re Kisumu Naivasha na kuntu kungi kura kure ndoe inyingi. James Kasisi aliwa kiuta tena madhani baba ingi makoyo kwa wene bia korea na kaumo kotonga harimi ne bakuru kumenyera miunda yo na kinya kwa lula urimi baka withire pomedhere na kuanda intobingi.
na kiri gicunci giki kia biere tukaraithĩria bura bamwe barĩmi berutanĩrĩtie gũtũmĩra rũĩ kũrĩma nũntũ bwa kũringana na bura gũkũma nterino cia bũrĩ na indiongirete mũrĩmi ũmwe na rietwa James Kasisi oronete ũrĩmi bwa kawaida butikũmũteithia na aya nethugania rĩa kũrĩma makũyũ na tukiaranĩria na Kasisi na tarĩrĩtie bura ũrĩmi bwa makũyũ bũmũteithĩtie kiri kũrera famĩlĩ yake. Tũrĩa kwetha kurĩte nĩ tũtegagia rũĩ rũu rwa mbura tukarwĩkĩra ndene ya dam kana water pan ĩrĩa twĩnjĩte twacoka twekĩra karatasi karaina na twarĩkia gwĩkĩra rũĩ rũrĩa tũkĩthithia rũĩ irrigation tucoka tũgekĩra makũyũ ku na makũyũ iyethĩrĩtwo jarĩ ũteithio mũno kĩbatĩ mbere ma ija kũnyiria nja igita rĩrĩ kwĩna thano kana igita rĩrĩa drought rĩrĩa twethwa tũtina gĩa kũrĩa makũyũ jau nĩ jatuĩka irio na mũno jatũma jatũtetheria kũrũgamĩrĩra mĩciĩ tũgategemea na kũhanda imera mpempe mĩng'au ikwaci itũtonyekere ũrĩmi bũu bwa makũyũ jatĩ ngũgĩ warũmia irio rũkĩrĩ ukarumia irio kairi ugoro na ti makũyũ ake Kasisi ũrĩmi bũbũ bwa rũĩ na arĩmĩte nkinya matunda ma mĩthemba mwanya mwanya na gũntũ gwa sukuma na naethĩrĩtwo akiona mbeca mũno gũkũrũkĩra ũrĩmi bũbũ inde ma mboga na sukuma ciakwa spinach ciakwa na cabbage njukagia onda cia skuru ira cie surrounding yana ndi ni supplyaga JSS kana na barabeba grade 7 8 na 9 arito batu kuga ba junior secondary mono turi kinya into organic bila bikaliwa na ana beto biga bateithia mĩĩrĩ na biteja kuba thuru nyumene kou katwithura nturi arimi na arimi ba biashara tuyuki urimi bwingugi jangugire inge Nkuruki ndiongerete mutaaramu wa urimi no Ivan Sinyaga ura no atarĩrĩtie arimi bura bomba gukandana na gucenjia kwa rĩera ku climate change akiuga kiamana muno na arimi bacenjie mianderera batwire kwanda nayo turi arimi tubatio cenjane na climate ore gucenjia tubatio cenjia miandere ura twanda mbere pempe ira twanda mbere cia mieri ina nonto thai ngai ite kung'ana tubati kwanda pempe cia mieri iri enda ciumba ukura thera wina munda jwaku na munda jwaku jweka ithatu thithi ira twita diversification in planting kakiume kia mbere wande either wina munda jweka ithatu ande kemwe mbere ngai yura eke wingi ananga ya ura ngai ya mbere eke wingi iriare umare mawande na eke wingi urere ngai akinya gategate ukomba kwithira komba waketha mpempe ciaku matije ukomba kujatiga mdeni kana ugatuguta matije ujakawa mdeni leo keja wande into byaku ya mpempe ya ming'ou umenye matije jomba kuwatira evaporation na leo kethira ukiura inyanga yite kung'ana umenye rojo ruru tumba wita runde na kemera yaku kiumba ukura bwega bungi arimi bamenyage kuwatagia rũĩ rwa mbura kaingorera mbura yarega kugana no batumire rũĩ ruru kurima ukathithia gintu twita water management ikuga kagaika tukona thai katugerie kwa harvest rũĩ rũu kakuwate rũĩ rũu bara bena tank bakomba kwa kuwata rũĩ rũu ikenda bomba utumagira pole ringa iyo yomba kura ntuke biri atwenje ponds uketha kwithira tukethira twikipa ya kwenja ponds rũĩ rũu rwa ngai rũu kaura kagaika kaura kanini tukawatia rũĩ rũu tukachoka kurutumira bandaye Ivansi na rombete nkinya arimi bakumagira rĩrĩa begwa kwĩna gĩthomo kĩa ũrĩmi na kingi arimi bete training ngondo kukuthira kwĩna training nyingi mũno cia kũrutana arimi ora bomba kurima ya training nyingi ituritana arimi manto ya yento twita conservation agriculture kwamba kuritana ora gomba kurima antu bara baingi baiji kurima leo ndena tractor ikuguketha lakini tu ki conservation agriculture tukomba kuritana ora tumba kurima na tukomba uketha bwega tutekuitafia na methetu kana tutekunyangia methetu tuipulisa methetu yetu na tumbe uketha bwega tubati kuthia twitania na climate uria uchinchia twachinchane nayo na rũkĩrĩ gĩcunjĩ kĩa bithatũ na kĩa mũthia tukaranĩria na Gatangugi Njanari ũrĩ waziri wa ũrĩmi anga kaunti ya Meru no atwerithi mbiongo kaunti ya Meru bangĩrĩte mũrĩmi Gaki Mutegi ũrĩmi bũrĩ
Rais William Ruto rano we mutongere wa kiama kia UDA na wa kiama kia ODM Senator Oburu Oginga nibekite karo arone ya rais Nairobi kwa mpathire chithiriti kioneka kiri ngwataniro ya broad based kiri karo ki siama bibio bele ni bitumite kamitire kethire na atongere Bobe Labour Chairman Minister Batale na mutongere wa kiama Obaraka ino Obaraba ingindene ya mbunge karo ki kia Alhamisi kiri nkuluki nikiete akaririte ba siama bibio bele nguya betite na mbere ndware chia ngwataniro kiri kamiti cha siama Nele Kithinchi na ribotie. That's how we describe them. They are very good people, they came. He used to be our chairman. Ninde kona nkero bakuerete munyinko jonene kirege karo kinene kia rais na tete korera ojaure barerekene. ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Ntuko inkai nyuma ya Rigathi Gachagua kugwetanire Gladys Wanga, Junet Mohamed amwena Oburu Odinga na wendia wa kiama kia ODM. Defending our party comes number one before anything else. So we will defend the party, we will defend our people, we will defend our areas, we will make sure that our parliamentary strength is not reduced even by an inch. Ntuko ya narua tongerie bakiama kia ODM amwena kiama kia UDA nibago karina gikaro kia mwanya kia gutuma ndogo ya uritaniria ngogibwagie siasa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Inde niteka kireketie kumerua kana gitete na mbere kumerua mpari ni area barekeretie baroga ya kurikithia gwetekaniria kwao baroga eje ikiugate musemane jojo gukari gatigati kakamete ya urungamiri bwa kiama kia UDA na kia ODM jotongeretwe ni akaririte babi ya mabibi kienda kuagirithia nkoroki uritaniria ngogibwao nyumene bagete kaniria gutara mukariri gete wa kamite ya broad based government ire kethero ire na maminista mutongeri wa baraba inge no bare akai kire bunge nene ngugi yao ire kugwata mbaru mibango ya thirikari na uriti ngugi. Sisi kama chama nia yetu ni kunyakua power, kwa sababu hakuna chama dunia hii mzima ambaye inaundwa kwa opposition. Kwa sababu ukiwa kwa opposition huwezi kutimiza maono zako na policies zako ambaye wewe umepanga kuhudumia wananchi. Kioria kinene kiri nema kaba gukuberia kiama giki kana aba gukuberia biubiao paripongwa. Other things we will talk, but we must first have respect for our party. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele wa Kithinchi. Karayani kwarene dhwani horiati kuina ngwichi antu arume na antu ekuru untubuntu kwenini bwalukite bonene na antu bonde tiko makani mumbire kuoneka makithukumona ra muntu akuona mwate yuawe yo untuku mwandiki wetu wanteto Martin Mwambi ni alungire ntaka ichili taunini ya Chogodi ya baraba ukumite nguine Yosuka Njwiri na nende uturo bonde ni obure antu au Paul na Maina bachuka rasta na customer bo ni antu arume na ekuru na kiribo ini yongwira nende dhere bondera mwate yo kiuntuku tiko makani mumbire yo kinyakwethira demone kuthuka na bacha kanto. Garuna bora kwa ijekene o chukibwa ntundu na kinyotho ngibwa biongo kagita gatene bwerekanaga ibwanto akam kagita kanda kachiamurika ithongirite o rembo bubona kuthungira kuna inyam baba no kabesa no lete bona maisha la mema umu bona riu kabeje na laini ya ngugicia ile jietagwa ni jiagekuru baringe kompe na bona agekuru ntu agekuru na bole mwebenda kuruza tumaringo hapa na pale lakini vijana nao ni bakwiyumia sana. Saruni emwe gwetwa Root Beauty World town ya Chogoria ire moirire gweta kiri town eno no ruthibwa dread utikorwethira muntu mukasharuni eno twangajete guchukwa na kuruthirwo rembo bwa kiongo millennials batetikitie kona mwana mtu murume
salon akigwata ninge akina ekro metoe, lakini batwe baki sasa kijenzi turiuga yo shughuli ya kitambo potelea. Paula Leda na muchorwa ki Anthony Maina bari boene basharunie no bari kioneria kerito kiri nthaka cia murika kiri uruthi na nkinyo thondeki borembo bwa ntundu urembo ntuguni no burabo gutigia nkuruki. Ndiredi twanjirie kuthondeka kagito miaka 5 ithiri na twanjirie kuthondeka tukuona biashara nyingi cigukunura kamono tija mbere miaka ni gwita mbere ko mantu noja gucincio tona batuta ndaka no tutonye biashara ningi gutikubagua biashara tha ici wagia bwa wira chiobichi gutigirite Leda na muchorwa ke Maina bathiurukitia kiri na kugwirira urembo na nkinyo chuki bwa ntundu mono baba bari bairi baraithiritie mantu ma dreadlocks kana drendi kuringana na kiende. For me sichukuli kama kazi sana, naichukua kama passion, ni kitu mimi hutaka kufanya, like mimi hufanya out of enjoyment. So ili kuja kutana kwa biashara baadaye after enjoying it na doing it. So hapo ndio watu wakakuja ku accept kazi yetu. Mantu hizo mikidogo ntoe kuruba timenyerete kuthondeka indaka. Lakini riu no kumea lazima turiba puruvera no tubathondeke na bagatuika smart. Baba bari mugaru wanduke embethi bara bathungiritie urembo na nkinyoro thibwa ntundu ntugoni batutariretie wana kiumite wogundire ndiri mbecha na gutire ntugo bomba kurara ne uraka na mantu mao marega kuthina mbere. So unaweza pata even a 500 shilling a day ama unaweza ikosa. Mine unafanya nini? Ko ntuku mweka bwega no thondeke nyangiri iciri na nyago kathuka no wage, lakini tunakuingoge biashara lazima ogerie kuika mbeca ciaku wega kenda umba kumanage ngoge kumzuri. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ayuthi ndi bauritwe burutie bania na ndawa cia kulebya kenda wikuro komboni bolebya burabu kwangaratania moturo yo kirima bura mwanya Isiolo na Tharaka. Ayuthi bani babwithiti ngendo batongeretwe ni makundi atia kithirikari ile njira ya kurutana mwingi itumiwe kwebana no lebibo banta murangiri na otwachi onkoloki. Ngwataniro ya makanisa mwanya batongeretwe ni kanisa Methodist na Compassion International amwe na nakada na ofisi ya County Commissioner Muthenya na Arua ibathithĩtie rugendo rwa maguru tauni-ini ya Isiolo kiri moroto jwa kurona ndawa cia mbugita kiri nthuki mbithi. Na siku ya leo tumeungana na washikadau wengine kama nakada na shirika zingine za serikali ili tuhimize watoto wetu kupitia kanisa jinsi ambavyo hawafai kujihusisha na mihadarati ama dawa zingine za kulevya ambazo zinaweza wazuia maisha yao yasiwe mazuri. Tumesisitiza kuungana na watoto wachanga ambao bado hawajaanza na hawajaingia kwa hizi mambo na drugs ili wasidhubutu hata kuingia, kwa maana tunasema say no to drugs and say yes to life. Alafu pia tunasema we are proud of being sober, kwa maana hatujahusika hata kidogo na hiyo mihadarati. Bakiariria ongere kubwa utumiri bwa ndawa ici abisa kuma ofisi-ini cia nakada na County Commissioner ibaugite ongere kubwa buri iguru muno. Mambo ya madawa za kulevya imeendelea kuenea katika kaunti ya Isiolo. Tumepata kwamba zaidi ya 40% katika hii kaunti yetu ya Isiolo wanatumia drugs, na hiyo ni namba kubwa kulingana na ile population, kwa sababu population ya Isiolo iko about 300,000 So tukisema kwamba 40% ya vijana wanatumia mihadarati, hiyo ni idadi kubwa na inahitaji action. Kwanza natoa shukrani kwa shirika la nakada na ushirikiano wa makanisa. Hili ni jambo la muhimu sana ambalo umetuletea ama mmeleta kwa kuhamasisha watoto wetu kuhusu mambo ya mihadarati. Mihadarati tumeona vile imeadhiri watu wetu, especially vijana wetu. Kama vile madam alivyotangulia kusema, siku hizi unapata hata tunashindwa sisi, wakati wetu uko karibu kuisha. Tunashindwa zile nafasi tuko nazo, nani atakuja kuzichukua kama trade yenye iko itaendelea vile inaendelea.
kungi na ku county nethera kanithie karika jariri ria kurwa na ndawa cia mbugitiri thithitwe ni kanisa ya Methodist ya thiti mukothima aria daktari okimaiciria Moses Kimencho itanite nduki mbethe maoye ja ndawa iji na njira cia gucheberia na utumiri wa ndawa iji. Madhara ile watu wanapata kupitia hii, kitu ya kwanza, watu wengine wanasikia wamekufa, wamepotea macho, economic period, pia wengine wanashindwa na kufanya kazi, wengine wanafutwa kazi, wengine pia wanashindwa na familia. Uwezi ukatoka kwa ulevi kwa siku moja ama kwa siku mbili. Kitu ya kwanza unaanza na sensitization. Kitu ya pili unaanza na way forward. Anthony Aweru TV mbita Bantam Murangeri. Ihundi kimwe kia mbeo mbithi na rieto Impact 360 kiwatanirite nrowangire kumenyera mitho KWS na thirikari ya kaunti ni bandite miti University ya Tharaka iri njira ya kumenyera rera. Ihundi kiriwa kaitene ka Kambura ndibethirite bakianda miti ntere mwanya na kurutana yuthi itumbe kumenyera rera takinyara ya tuthiurunkite Makena Babu na Ntetoi. Ita njira imwe ya gutigira ni gukwithwo kwina riera rega gikundi kia mbeo mbithi kia Impact 360 bagwatanirite na KWS, Kenya Forest na thirikari ya kaunti ni bandite miti kinini kia University aria bakuthina wadi mwanya mwanya bakimiandaga. It's just a gesture to the community and to the youth of Tharaka Nithi County to learn from this initiative that environmental conservation begins with the youth. Wanarika wengi hawataki kujihusisha katika kazi za kusaidia uendelezi wa nchi. Mitene gwetete gutethereria na nkinya kinyamu ontore utumite antu bero bathina mbere nkinya na kumenyera mitire kwithwe kiandwa. Pia ni miti ambayo ina kuwa ya muhimu sana sana kwa wanyamapori kama vile akina tumbiri wanaweza kufaidika kupata chakula chao hapo. Kwa hivyo tunawahimiza watu wote wa ile eneo ya Tharaka Nithi waendelee kukuza na kutunza ile miti ambayo already imepandwa na waendelee kupanda mingine mingi. Na kibaria bakurenga miti batikuthingatira mawatho ni bakurutirwa mukana munene na kwiro bathingatire mawatho na baria babithagia makara kwiro betonye kibiashara jingi. Tunahimiza kwamba wafuate sheria. Wakati mtu unahitaji kukata miti, kuna barua unapewa, unaruhusa unapewa. So mtu unakuja ofisi, unapewa barua yenye inaonyesha kwamba umeruhusiwa kukata hiyo miti. Kwa uchomaji wa makaa, tunapea onyo wale watu wanaharibu msitu, wale wanaharibu miti ovyo ovyo kukata kuchoma makaa. Mbeo mbithi bangi ni bakurwe gwitonya kimutaratarata uyu bakwanda miti ni ontu igatethereria nene nkinya ntere ta Tharaka iria ithagwa imbumu. In Kondi or other areas, the county government will continue to support them and become part of you too, and still continue to ensure that our youths buy into this idea and into this mission and vision of transforming Tharaka and ensuring it's a green land. Nkiripotera Aweru TV kuma Tharaka mbita Makena Uambabu. Ngwataniro ya thinjiri ba North Imenti na tongere kumesione kiu ni bekite karo kia kubanga urabaka bwithie maromba ya antu amwe iraja keyo kinya ni Rais William Ruto. Barua betite Rais Ruto marombe ne ya nontu nethirite aitekirisio bingi bya county maromba inde atakinya kiri isio kiu ne kietumi bakumwita. Barua moroto yo ni kurombera county ya Meru na kinya kuinga ndu ili kuoneka micemanio ne ya kisiasa. Mutukikare na kulikithia Ntetoi. Muthenya jwana ngwataniro yatumiria na Bishop North Imenti rungu rwa patron wa OMC wa municipality Caleb Mutethia bakedia nyume ya maromba board na joja kurombe mongojo wa Kenya na kaunti ya Meru wamwe na atongeria mamugongo juu nibo ugite moroto jo munene ta gikundi giki ni ngwataniro na voice ira tukwenda kwaria na arua tegi siasa mono voice ya one unit ya kanisa na tuona welfare ya antu baba ba Murungu tatutwe ana siasa itukombo mearida na itukombo miforu to the letter. Na leo tumekuwa na ibada ya kuombea nchi yetu, tumeombea gatuzi letu,
tumeombea viongozi wetu. Nandi Nkuruki nibaugite mweri jwejete nibakubangania kuthithia kiumia kimwe kia maromba kiria bakwenda kithithika kienine gia Kinoru na bakiuga ikethira kiri kia makanisa jonthe na Nandi nibethirite bakiuga nibakwenda Rais William Ruto aja marombene jau bakiuga kumari kujukia wathani areta guntu mwanya marombene aja Meru indi bakiuga atakinya no thimenti bakienda tongeria ba Meru Nandi bagwatanira batigira kweja marombene jau Gavana wetu jwe mutuma twethinkia na twitire obisi newe na ndeta bishops bamwe tweta awepo twakarandhe abo tukethwa na one interdenominational service iria ikirwe tariki 24 ira tugutarget tugeta na siasa bonde ba Meru na inyaba Kenya kenda beja twithwa twine ibande imwe tumbi kuromba tuyamwe. Tunamshukuru rais wa nchi ya Kenya ambaye amekuja Meru mara kadha, amefanya ibada sehemu mbalimbali katika tuzi hili, lakini hatujawahi kuwa na ibada ya pamoja katika kiti cha utawala cha gatuzi la Meru ambalo ni Menti ya Kaskazini. Mutuma twethinkia na atongeretwe ni MP bonde na MCA bonde guturetera mukathe president na itokuga president wetu William Samoei Ruto agwatana na twendane maromba jaja manene muthiene ni baugite muroto jwa maromba jau ni kurombera kithwano kinene kia mwaka jwa 2027 kurombera kurigiria andu a siasene na kinyokaria andu anda cha Meru gatigati ka maromba jangi tukarongo na kuromba manto ja election cha 2027 wenyangia borabo kuthithwa ntura yetu na tugikonde maga muno wenyangia thanga kirundu gia gukanira kirundu kia rebellion tuge ito ikethire nthiguru na ije ara antu bakurawa ni maitha baba utunwa ng'ombe na mbori tugamia nkeu ni kalwa bwega na tweje turombe tuge mwathani atukarie kuma gicigo mbunge kia North nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. MCA Wanjia ura nowe munini wa speaker mbunge ya Meru mwendari na liungirite kundi kimwe ntereu na kwithira kibaguna na tentire kabatethia Christian Thobio na kinya kubakuria kimbechali na kirite kia mabawira ne hebo kinya kubakinya kimunini wa Rais Professor Kithure Kindiki. Duncan Mwathi na utariria Kundi kia njundi kuma wondi ya njia hikigunikete na tentiite 50 kuma kiri MCA wa mwendari arauritie antu kuthungira kiri kundi mwanya mwanya kana bakaguneka na mbeca cia thirikari oinde MCA njia gwe kwano kuritira antu banjia ngwe na kuwatanithia njia ya kintu kimwe so ikundi ki ni ikundi kimwe kira antu manaira ki kionanilia kora ikundi byomba kuwatanira biakara na nkiromba antu betu bonde tukume ikundine twithiro twina maono twithiro tulweleti mbere na winde MCA njia nkiendelea kwa ikundi byonde support byenjia kiendelea ba watanjara kiendelea ba support ne ikundi kinga shoka ringi na ringi itwaraniritie mantu amaingi muno kiendelea kuya kiendelea ba support ruare tukoyoria andi mwera ndaboete oroto promisere aturetera tent nikenda tumba ukura nenya community yomba ukura no ndo tentira tutatu na sio itumero na antu ba community na nyote bya antu bange rena basiado mwanya juhundi ni bebe tubebane ibwana ndo mambo Mungu atwere nikenda tutambere ukamatana tutambere utethania tutambere gukirania nikenda ntura yetu nikenda community yetu yumbani ukira bwega intukwete na kwerua na ntukweke tharimo kwithirwa twe wanainuka na Judy Sako twe na munene wetu na ntukwera yete kutwa tent na ite iratwirite atwa Ruki alina uritia kariba igembe kuwata gavana mutuma mbaru hikanare ta maendeleo nkuruki tuendelea ku support gavana wetu kenda omba kuritira Meru ngwe nontu batu turi antu bembe tutena kanya kota nontu miaka iwe limu tumarathanirwe itikwana itukwenda muringira kura endelea na ngoira kurita nontu itukuona Meru yonde na uchinje weyembe kwibwa kwethia atiruwa mutumana twa muthima na barabange barikuo murungu na kwete kanya twagurio wetheria antu bembere orimbi utongeriene mantu amira ibukona itwarurirwe mianka thaimira ni wita na ngari twarurirwe Liboi Kiunga na Mandera na tariritie uthina mbere wa mirandi mwanya nteresia njia kumania nwe na inde mutongerio njia nkiendelea kuritira antu betu ngui
kuma polytechnic yu tukubwithia nontunga bana ke commission kuma university tukubwithia na kuma power station ira twa waruari kuma cibitari tu yete kubwithia kato deep tukarita ngui nyingi muno murungu aitumbithacia so ndaro mapendeleo twa support uturombera kiripotera Weru TV ndenterechia jiago ndigicigo mbunge kia Igembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Abungu wa Meru ni bagunikite na intube mechetho kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru akiana uniform mibira na intube ingi minista wa mechetho Meru Elias Murega wite rwangiro mechetho rweta na mbere kuwata abungu mbaru akiwa mechetho ni kintu kebata nontune njire ĩmwe ya kwebana na mirimo irio ya kimathoganio. Luize mbuga oni nchera iza kanisa utoto nyaza na ilazima ora tukudumia ntome nyanaza tubahudumie no tubonde ne wananchi na ne akari ba Meru na ikiona aru ndeza gutimiza ahadi iria gavana ezanire tureaza last time ndere aliongete kuweza na thigonko na araba promise akaba chwera mibira akaba chwera net akaba kira rangi koti raba chetha ya volleyball eze na aru twarionga kireme inside but tukeza kaire because we have to protect the women nyabo dignity yao na tuendelee kubatetheria nyabongwa. Na mshukuru kabisa kwa sababu ya msaada ambaye amekuja kutuletea. Ni ndeni alikuwa anakuja kulipa kwa sababu tulikuwa tumemuomba aweze kutusaidia na vifaa vya michezo. Ni kwa ajili ya heshima ya wenzetu ambao tunaishi nao hapa ndani. Na ni kwamba baadhi ya majukumu ambao tunafanya wakati tuko nao wenzetu ni njia ya kuwarekebisha. Na michezo pia ni njia moja tunatumia kuweza kuwarekebisha. Ni ajili ya kukuza vipawa sao na pia kuweza kuwawezesha kuwa busy kila wakati. Hapa ndani kuna michezo tofauti. Kuna mchezo wa mpira wa miguu na kuna volleyball ambao ni ile michezo ya mikono. Kuna chess pia. Na ni kwamba wao wafungwa wenyewe kwa wenyewe huwa wanashindana pale ndani. Wafungwa na staff wanashindana pia kwa ajili ya michezo. Na jinsi vile nimetangulia kusema kwamba ni jinsi ya kukuza undugu katikati ya wafungwa wenye tuko nao hapa kwa sababu tunaishi kama jamii moja. Niseme ya kwamba tumefurahia sana ni kwa sababu hakika tumekaa bila kucheza hata viungo ilikuwa vimekamatana kiasi, lakini sasa najua ya kwamba mambo yetu yako sawa. Na timu imwe volleyball Nyanza the staff ni one of the best team iratu inacheza Meru County and they are doing very well Kere County na inyage na tournament area organize RTM which we incorporate them in such tournaments na inya ugategera timu ire ithero inya yaza ndene limwe nya ni baura staff bau na bau marhome among the best ko ikyo tukwenda thatu tangamano both the community twaba condemn muntu aria aze mubungwa tugate na future ikyo twechetha governor cup ira yenderete na ira tukinyite mbuga semis na final twachetha tugeria gu integrate the community tuboneria apart from guchetha mubira i platform yobarikania vijana for example tiganeni na miadarati tiganeni na intobira biombo korandi to troubles kire thirikari sport tiguchetha ke na kunacha talent na kudevelop talent. It's also otherwise very important for us to exercise ya twebaniria mirimo mwanya Ono togi nyambuthi nteto chiwero nguchokere nkatho na tubugutho watanirite na batu na katho chimwanya kiribura bonde pakinyandirite nteto cio tukubudwari mone mubango yuwaro siasa muretwa mathithi ukariruni kajamba nani mutembei Edward. Good night and God bless. Angutina brobo karikiri mubango yonyontoka uretini mwenda H the pilot. Role ya Gen Z 2027. One thing na roba ka play? Roba ka play nene ni
but ingata our traditional way of voting ira turumo ganto tukaringira ngania na clanism wono wetu wono mwere kajweku anga wono ikabirere ku but ingata manto jonde yes nonto most of them but manto ja ukabira ya tekebo gintu kingi about Gen Z they are different kidogo okay kona they are not so much into money mali is not their priority yes but me yao tena nyomba tena ngale na tena ambi tena mwakoro tena what but no tukali mwaka milinio babu na ndenga obilo Gen Z tena au priorities chawa is different